Om Swastiastu idedane semeton sareng sami sapunapi gatre rahinane mangke dumoge setate ngamulihang kerahajengan. Ainggih titiang pinaka penyuluh basa Bali wewidangan Kabupaten Karangasem saking Dinas Kebudayaan Provinsi Bali pacang ngaturan Satwa Bali Sanema Muda Pan Balang Tama. Ada reke anak wani madan Pan Balang Tama. Iyo mau umah ditu di desa anu. Kacrito iyo sugih pesan sake walo iyo rireh mekrun. Muah tuarenya kalah teken timpalne di desa totonan. Pan keliwat dayane penadine iyo anggone musuh teken desa. Yen umpamanya dayan Pan Balang Tamake patuh bu kebun selingkat dutung. Aih semeton sareng sami satwa puniki pacan kekawitin saking paung ring Bale Banjar di desaan. Ngiring semeton sareng-sareng piasaya. Mendap. Ampunang pakrimik nggih. Tujuan tiang rauhang jero desa sareng sami pacang ngindikang indik Pan Balang Tamak. Riantukan Pan Balang Tamak dua pesan nge kedaya sane mangkin kengken carane irage dados krame patuh pang ngidang ngekang Ipan Balang Tamak sapunapi krame desa jam kerja. Tujuh. Cek bagi raga doan kena uluk-uluk jani kengken carane ngekedayang Pan Balang Tamak. Nah yang sebuah wajak makejang pada setuju krama desa sawireh krama desa jak makejang ada pembuat iraga pacang menain Balai Agungnya. Nah itu buin mani iraga lakar pertedunan ke alase ngalih kayu angon menangin Balai Agungnya. Nah jero saya arahin Pan Balang Tamak apa ngodinane buin mani maretuon siap luas ke gunung ngalih kayu pacang angon menangin Balai Agungnya nyanyi kasepan tedun itu lakar kena danda. Nggih. Swastiastu. Om Swastiastu. Titiang saking titah juru desa titiang mande ngarah bapa malih benjang atau bimani bapa mangde tuun siapes tedun ke alase ngalih kayu. Kita bapa. Nggih wadah punika bapa titiang nyusur pamit. Kami. Jero desa sareng sami suwira subuh makriuk siap lan janin mejalan ke alase. Giring.
Jani ada bangun siapa? Aduh, ke bos bumi nih. Ye, beli adik konin jalan beli. Engken lo. Adik konin jalan kamu. Nah mares ya tiang itu. Nah, yang ngalang jadi beli kamu jalan yang ngalang. Kali Jani. Di baru bangun deh. Beri tengah air deh, bener deh. Nah, krama desa jak makajang, sawirah geginane ngalih kayu sebuah madan pragat, buino pan balang tamak sesing ada dini, Jani sebuah gantino mirip pan balang tamak kena denda. Juruarah, alih pan balang tamak. Inggih, jero desa. Ibli, suruh makeloi raga ngurnan kaunnya nasi melapanak kengkel Jani. Jero. Uling tuni ke kau ada masaud. Ngiring Jani ke beli banjar. Bicantos sarang keramane sami. Pan balang tamak. Jani ganti ni kena denda. Napi mau nanti yang kena denda. Suwireh cai singi tepang arah-arah jero desa dia pekerjang. Makin jero bendesa. Sampunang jero ni ngendike sekade asa punika. Suwereh tiang kena arah-arah ring jero penyarikan, mani semengan, tun siape, mari tiang orang tedun, suwereh tiang lah siap aukut, mari tun ding pembengani, nike mawinan tiang tengah tepat mari tun mari ke alasi. Beh, singidang bengalang dayane pan balang tamak. Beli, uban beli juga saja beli. Santu ini. Aduh, mesemir nih beli. Tapi mesti semangat sih. Pan balang tamak. Napi Jani tiang lakar pengarah aja pang balang tamak. Buen mani desane tedun. Lakar memboros ke alase. Pan balang tamak apang nyadio ngabuk kuluk bareng-bareng lakar mejalan memboros ke alase. Gitu pengarah tiangnya. inggih jero. Kecerita subuh nekat di alase, lantas desane pada ngandupang cicingnya ke tengah bete. Ada aning pembejangan, ada ngongkong bojok si punya kayune, sake walu, pan balang tamak. Mih, kene kuluk raga orang paling cerika ken kerama panyari. Raga sing leonan ken lahir ke daya. Nih jani toleh daya nakeh. Woi, jero krama main tinggalin kuluk deange pengokut. Bojok iki. Tinggalin bojok ke pekalangan kan kuluk deange iki. Ijo kena orang apa tu bocah sini ni ada cele asap. Wei, sing ada apa sebenarnya nih? Koi ragu jak balang tamak nih. Daya jak balang tamak itu. Loh. Bangun baru bangun. Kengken beli kengken. Nih loh, ada nyo bungkul gaenang tiang dodol. Nih, langkah ngengken beli ngoren Nah, tiang dodol. gaenang duen. Bas liu ke gaen beli nih cuma tiang beli. Men beli nyak men main tiang utang. Nya, yang beli ngelah habis bukan. Saya ini utang. Makanya naik beli papai main tiang utang. Le artinya liu mutang. Nah, gaenang beli tiang. beli nongos dan gaen beli nih cuma aku sing ditepuk dan ini pipes betelah makajang sebetelah nih. Ih, jadi denger emon gitu loh. Nih, kau ni kekini orang nengain. Nanti kelemah kekini. Aduh, siapa yang berangkat? Itu sebelum lakuna jam berangkat ngurain duen bisanya. Aku sing manja nih. Beli. Tapi loh,
Mai, pesu malu beli. Ngapun peragat dodol teh aja lah. Suba nih beli suba peragat. Nih abe jani kije beli karena abe dodol ini abe suba Nah, malu. tenang doken lo pasti kerke beli kan. Deng sak mayen tiang utang beli. Do lelah gati suba tiang megae. Nah. Awasnya nan beli senja nutang menyentai nah. Wah, yang kali jalan. Nah, jani gantine keramahan kena daya jani gitu. Giring kilo desa mau bersih-bersih dong nggak? Adik cepet sajan ada dan kuluk. Sepone selak sajan. Cira jen we kuluk ini kita. Jangan cepet bersih deh. Mih keramu desane dong mele jani kumpul aja mau kejang nih. Nah, nih ada tain kuluk nyen jebani. Nah, tain kuluk itu bang pipis siu. Cai balang tamak. Adi mau gitu cai. Petawang tain cincin orenar. Keramane orenar gitu. Nah, cirama. Paenes saya ketali maka biar. Nah, yang jadi keramah kan pipis jero nih. Nih tinggalin keramu desa. Nih tinggalin. Ya nih aki ngamah tain kuluk ini. Nih tinggalin nih jero. Nah, kan jadi PPC yang benar tain kuluk itu. Nah, niki balang tamak. As jadi ngidang ayah kurangan utang ini. Ken panjak tiang sareng sami. Udi tumben langkir mai. Sapu niki ratu doagung. Tetujon di tiang rahum riki. Paca ngelungsur cedek. Anggon ngicalang ipan balang tamak. Sawireh sewai-wai di tiang kuluk-kuluk sareng pan balang tamak. Nah, yang subur gitu, jenik kainin tuh kelah susulan cetik sakti nelakar anggon matiang pan balang Beli tamak. pirasat beli ini jelek buku jani lo. Nah beli jani mau besen kene lo. Yen beli ngalahin beli lo mati. Kantungin yang beli. Bok beli ini aja tuh melilingan. Beli ngelah sekaya emas, perak, sertifikat nyan rubin ban kasih itu nyenelo ngeling seku-seku. Nah nyaluk pedang ini ada bebesan begini bangken beli ini celepang ke pedini jang di rumah medini kita dogen bebesan beli ini aja ilo. Nah beli mekejang pengidih beli lakat tulitin tiang. Sake wale beli yang dari idih tiang. Dia nyen beli ngomong gitu beli. Tiang sing nyidang lakan nepukin beli mati. Yen beli ngalen tiang mati. Nyen ajak tiang beli. Nelahang pedang lemai dini. Cara jani itu sing ada piana karena nosin tiang beli. Yening wantah asa punike pacang lungsur titiang cetike punike pacang anggen titiang ngematiang ipan balang tamak. Nyai Sari, jemakang itu cetik sakti ini. Inggih, dua agung sada makin ambilang titiang. Dua agung puniki cetik sane karsayang dua agung iwau. Nah, ini becetik paling sakti di luar bumi ini. Abang nambah buin kesaktian nih, lakar uripin gelah. Om, main-main pakang nih, jemak nih. Inggih Ratu Doagung, lungsur titiang cetike puniki matur suksema. Gulisin cerita Subeng pan balang tamak mati nahar cetik Paican anaki agung men balang tamak lintang buku bebesan pan balang tamaki win manine keramane kemu ke umah pan balang tamaki saget tepukine pan balang tamak negak di biasane. Woi, mudin nu hidup pan balang tamak. Sing mengguno jadi gitu. Mai jani. Mau saja. Mai tangkap sana ya, Agung. Mai.
Agung. Ratu Dua Agung. Dua Agung. Engke nih, Adi menggeson-gesonan main. Niki Dua Agung. Niki paican adu. Nenten maguna madeng ring pan balang tamak kadun hidup. Wih, Adi bisa kedo cetik ini bang gelah. Ini cetik paling saktinya di Durgumi ini. Nah, gelah jani lakar nyicipin cetik ini. Kenapa beli Agung? Beli Agung. Udah kira nasi beli nih beli ngadain tiang mati beli bangun beli dapat di tiang mangkin beli. Kau cerita yang jani, sube nyaluk petang. Ada anak aja ke papat, lakar memaling ditu ke rumah nipan balang tamak. Ka cerita yang jani, sube baka tangu peti ane gede pesan. Kadenangan ento tuah mekejang pegelahan nipan balang tamak. Sake wanten sujatine isin petine ento tuah baken pan balang tamak. Kemo mai tegene lakar muka petine totonan. Dijuju mereret serasu ada bon bangke ane nutup. Sube lantas ketu aja ke papat ngelah pepinah lakar ngabe petine totonan kemo ke pura desa. Sinah ditu tongos ane paling melah. Sinah ditu tu sing ada bangke ane bani nutup. Di subane sube nekat di pura desa. Ungkabina petine totonan saget mekesiap sahe melahe pati kampluk. Kalaina ditu petine di pura desa. Buen mani semengane mepupul krama desane. Ditu sumbahe petine pan balang tamak. Kadenange entu pesuecan di desan yang widi. Sujatini isin petine totonan wah bangkene pan balang tamak. Mare ungkabine petine totonan saget mekesiap tur gedeg besak kramane teken pan balang tamak. Kanti ngemasin mati enu masin ngidayang nayanin kramane. Pemuputne krana pura desane kaletehang oleh bangken pan balang tamak. Bayu desane mianen tur nanem bangkene pan balang tamak. Aingeh idodane semeton sarang sami. Goa maling kuat satu bawa subet. Wantah asa punika satwa sane mamurde pan balang tamak. Anak sane kalintang rireh makruna tur akeh ngegodaya. Sane mangkin cutetang titiang saking satuane punika majeng ring idodane semeton sarang sami mangdane nenten sekadipan balang tamak. Ya diastun ipun wikan tur akeh meduwe arte berana. Sake wanten pawikanan ipun keanggen nayain anak sanetiosan. Taler melogin anak sanetiosan. Punike ngeranayang akeh meduwe mesah utawi akeh sane nenten seneng. Ainggeh idodane semeton sareng sami. Ringgalahe puniki titiang pamekas ngangganin penyuluh basa Bali Wewidangan Kabupaten Karangasem.
ngaturang suk semaning manah antuk perhatiannya nih uni ketaler nenten lali titiang ngelungsur agung rene sinampura antuk kekirangan titiang mangesabu aide maka wasananing atur puputang titiang antuk para mesanti Om Santi 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 Om